Zonet Zing Daifim clear to Tetsibe Ule. When he October ni somni pakwa sang ni somni pali thole ni ania. Sang ka zakwa som ko pariat vo inanga khan US astronaut Trang Lui som sari pasari mi John Glenn zo wansanga zin upaber ni turin STC 95 boruak long mangin azina. John Glenn hi sang ka zakwa som rupani February ni somni khan wansanga lo zin to in US astronaut zinga kan omnali hel tu masaber alo ni to bok. Kumsom kwa pasari mini in December ni riyat sang ni som parukhan athi ani. Voim program kan siya teite etiangin larsap Dr. Haribabu Kampam Patitsuan voin so madar som pakathian Assembly Next Conference Hall 9th National Ayurveda Day 2024 kwalyan ni naman puyang. Chief Minister Puladu Omatsuan voin so madar som letsan vehian Asia Klapa Mizoram Economic Summit 2024 so kwalyan ni na Hongdona MEA President Dr. James L.T. Thangan keynote address nihin MEA General Secretary Dr. Daniel lalompuyan lom to soy hun mangang honno hun man zo at puishan veve nihin first session le second session manani ang Speaker Pulad Biak Zamatsuan in Tlaidar Thumhian Fogland Hola 3 Global Healthcare Multispecialty Hospital Din na tulong po mapum dona. Advisor to Chief Minister Health Dr. Lauren Lepeklian na Tsinza. MLL Advisor to Chief Minister Handholding Dr. Kesila Malsomza Vatepoin Manpuin Tuan Soyang. Hospital Director Dr. Jacob Keti Laibu in Tuasoy Bokdon Ane. Rural Development Minister Professor Lenilo Matsuan Wain Somadar Somletsan Vehian College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry CAU Celestia 26 College Foundation Day lom nale Silver Jubilee lom na karna hun kwalyan ni naman puidona CV Science and Age Dean Dr. Lalun Tuangi Marin in Komakay Shwayang. Chief Secretary Dr. Renu Sharma Tsuan Tukin Dar Kwalitsan Vehan Secretariat Conference Hall Minikoa officials the farewell meeting ane puidona Tsonu dar niya Chief Minister Puladu Omatsu office amuin in tlana hun amang bokang Dr. Renu Sharma yan nikat lasom pakat sang ni somni pakat achangkhan Chief Secretary na atsel ane. Voin somadar som pakat yan SAD Conference Hall No. 2 Apex Bank Tsung Minikoa Additional Secretary Law and Judicial Department Hovin meeting poimo ni aniyang. Sansindanging itlak tsun zomila. Nimingkhan Chief Minister Puladu Omatsuan Planning and Program Implementation Department Conference Hall Sustainable Development Goals Dashboard Tharle Project Monitoring Committee Dashboard Thar Plan ahong data lakhom na kalpui zui ngala ni dona Chief Minister yan Department tetsu data diktak zel thun turin atsa Chief Minister chuan hunrei lo titsunga dashboard pani pe ani chu lomamati thosoin athok tu tetsunga lom thosoi dashboard pani te hi data diktak thunlu manga kalpui turania Data diklo thunani chuan Mizoram din mun diklo po chwa ani dona chuwangin department din ten an data lakte chu diktak chau thun turin acha data dik ani po chuan tlak niam deuh po shelo tura department te chu cha in Mizoram din mun diktak shiat kha apoimo masa ani te Chief Minister chuan project te chu khware dai masona thlentu anni angai ti soyen project chen kha chu chatak angin langma se kongdanga minti chetu aloni vereng theya chuwangchom project kwari daile chazel kha thanthiam angai ani ate project kalfu toklo hanlam zuite ahuna zo thelo te aumlo nana vereng tu tur project monitoring committee nei ani to a member te po mi pui huap zo tak anni ate project te chu kal tluang se ahun taka zo the ni se Mizoram yan saktakin mason na mu se andu te Chief Minister Chuan Suyin sumikonga nasa taka puitu tur chu anhon tak plan dashboard chu ani thule role based access control ne ani angin ama office room achangin engkim alum huve theito dona angak le te CM Puladu Omatsuan asoi ani SDGs dashboard he Ministry of Personnel Public Grievances and Pension le Mizoram Sorkara Planning and Program Implementation Department te sumtho dun mga siamania Asiam turin UNDP te thopui anne Sustainable Development Goals lama state level achanga village level thing vilna turani angin Mizoram khwa zongjong te SDGs nin mun ayan the dona
block level din munte district level din munchen in en theyang SDG's local indicator framework chu state sarkar in adu dan anga adwan turane Emplan dashboard he Integrity Tech Solutions Private Limited tenena siam ani thunga asiam na tursum hi Niti Aayog State Support Mission zachanga mo chengnoi somruk pakwa point pakwa ane ha dashboard he project proposal te DPR te thelu na turani baka cost benefit analysis te project feasibility te lozir chian thlengin na thok theya project ziak tu te tan state level data poimo shiat na apui thei bokanga project monitor lama changkai hle ang project details project management scheme surveillance project evaluation project resemblance matrix tele best practices thlengin alang vek don ani Mizoram kalpui centrally sponsored scheme central sector schemes le state projects zongzong te din hun le mason dan chip chiar taka dalu vek turania role based access control neya duan ni in heng project zongzong te kalpui dan he chief minister chuan a office atangin engtiklai po in alo mu ve ngal zel theidon ane Chief Secretary Dr. Renu Sharma po in mason na chinchia tlak Mizoram in muti soin hang dashboard te hilotlin theinana thoktu te zongzong chunga lom thu asoi ane dashboard chinni honna income hi planning commissioner puwanal din afa nai chuan kai shwain soi honna aneya planning secretary pulama soma pachwa chuan hang dashboard pani te hi anduan chodan tlang pui asoi bok hang dashboard pani te hi data thun na thole photur ni in nakum January thla chuan kalpui man tumania honna income hian Mizoram State Planning Board Vice Chairman Dr. Kenneth Songliana Minister of State Pu Evroding Liana, Professor Lenny Loma, Pulang Hinglova Mar, Advisor to Chief Minister Puti B. Sila Vensunga MLA, Dr. K. Sila Malson Zavale, officials po imochan himtak until ane. Home Minister Puke Sabdangan, VIP Culture Tibo Turin ZPM Sorkar Chuan, Malain Tuna Chuan Airport apo mipuitenen, ang katinan zinbe vakta aniete. Nimin Khan ZPM Party General Headquarters Office hun mangin Home Minister Puke Sabdang chuan sarkar na anchel tir achang Khan ramkot chwa check gate duty kutkem neiten waibo na the topin an thok ngala check gate zongzonga sarkar pharna lo chuan sumlak le kon an phal to lo atia foreign kuwa tol tibo turin the top an chwa meka sarkar ma sahun laya zung aloing kai thuk to awangin antum angota choble chilati re ero ahara Mase than thla don lo ati kuwatol hian state chunga kuwaching tu te ezonna ati chiat baka black money ati punga zirlai te ma khwa ati chiat baka inmun lo ram ati to ani ati chu wan chuan dan lo kuwatol na do na kunga sarkar chuan tha a thla don lo ani ati Puke Sabdang chuan aikal tibo tura man lak na konga huaisen taka kalin ringan tikhong luya tuna chuan sarkar na thok aikal lak antibo theita ani tia office hun bedik tak wong turin ma an la ti suin tuna chuan sarkar na thok te po in office an na tho hun tamjok an nei theita ani ti Home Minister chuan sarkar kal to ten ti thebik tura in soya politics khelna na an man chin chu Assam Rifles in sun chwa chungchang ani tia Theitop chwa Chief Minister Malak na chuan Racha chwa in Assam Rifles in sun chwa na tor thuthlung anjak wel fel theita ani te heti lai han an sarkar laya sun chwa chak eptu party lam chuan sun chwa an hlaule loi si ani atibok Nimin Khan Health Minister Pilarin Puitsuan a Office Chambera Health and Family Welfare Department Nwaya Food Safety lamho tu te kovin mipuite ta na eto shisele thiang hlim chop chwa konga malakdan to shangshang te soipuya Mizoram mipuitlem te zinga na shangshang nerve chalo changa cancer thlenga ve an tamin nanna thlen tu zinga hian ele in shisel lo le thiang hlim lo chu achanbul pui pakhat ani telawangin Health Minister hian Food Safety lama nasazokin malak atum ane Health Minister Pilarin Puitsuan Mizoram in Food Testing Laboratory changtlung tak ane the nan amhuntur GADia dilna athlento tho suin asakna tur sumpo sarkar lai puimla ma ngai to a testing laboratory chale changtlung nei the nana the top chwatla na chul tho soya thoktulamin dailo na po hemikai noi sarkar ho tu te soipui thuaya tum tho soin mobile food testing van nei mekle testing laboratory
khol nei ang te po mi puiten tangkai le thazoka an man the na mala turin thok tu te acha ane he meeting a han food safety ho tu te chuan report pe in thok tu in dailo na awang le testing laboratory changtlung nei lo awangin na sazoka malaka har sat tho minister ne na hian an thlena tunaya FSSAI ranking a Mizoram din mun niam lutuk chan po thok tu nei tlema wang le chandang dang awang te ani thu an soibok meeting a hian health and family welfare principal director Dr. Vanil Soma joint secretary Pilel Nunmoy Ralte deputy secretary Puvanil Swan o machong thu te baka food safety designated officer puevla lian tluang le food safety officers de antel ane Transport Department Noya Vehicle Enforcement Service Association Mizoram Tetsuan Nimin Khan Tutswa Siamin Enforcement Staff Tetsu Motor Vehicle Act 1988 le Central Motor Vehicle Rules 1989 Kenko Tura Duty Chin Aniti Antar Langa Hang Act le Rules Ang Tsuan Passenger Purtsi Lirte Ten Sumdo na Bungra le Lirte Purte Tsina Bituk Bag Purt Palanilova So Tiang Bokin Bungro Purtsi Lirte Goods Carrying Vehicles mga passenger purphal anilo boka tunaya social media shanga Mexicap khaltu pakhatsuan enforcement duty ten anlo man chungchang le poisa choi dan chungchanga thudik tok lo athe dar chiamti visam tetsuan tarlangin Mexicap ten passenger te bungra bak an phur thiang lova ka Mexicap po khadani na phalchin bak aphur awanga manni in apoisa choipo receipt mumal takape kania sarkar revenue a thelu vek ani ante dot phobel mga enforcement duty te pu anni chu department pumpui mingchiat na ani awangin visam chuan thalo anti in ana anti hleti an soi hetianga thudik zi clock lo mga social media theder tu Mexicap khaltu hian ama theyang bera ngaidam dil turin visam chuan an phutani te antarlang Police Commemoration Day 2024 Pualin Nimin Khan 3rd IR Battalion Thingkat Swan Thisen Pek Run Puyan ne 3rd IR Battalion Thingkat Ten Ramtana Police Nun Nahlan Tunteni Police Commemoration Day 2024 Puala Thisen Pek Run Puyan ne Hian and Commandant Pulal Biak Zawale Staff Som Pariaten Thisen Unit Som Pakwan Petheya Dr. Lalkhong Isang Ale Atho Pui Longtlai Blood Bank Swan Amuna Galchilin Thisen Hian Lak Sakane Police Commemoration Day hi kum sangkha zakwa somnga pakwa a Hot Spring Ladakh muna China sipaiten India Police anlambun na a Boral te shadring nan le India ram chunga police duty laya Boral te sun na atana manchina niya kum sangkha zakwa somruk paruka changa wa inni thleng hian ramle namtana nunna lan Mizoram Police somnga pali anom to ane Police Commemoration Day dan sen hiam 3rd IR Battalion Thingkat hian Blood donation camp baka hian cleanliness drive le tree plantation anele donbok ane Voina District Headquarters Shangshanga Khotsin to weather.com in Tarlan danin Aizola lum library Celsius degree somni pakwa avo library Celsius som pariad Lunglei somni pariad le som pasari siaha somni pariad le som pasari longtlai somthum le som pariad champhai somni paruk le som pali serchip somni pakwa le som pasari Kolasip somni pakwale somni mamit somni pakwale som pariad saitwal somni parukle som paruk nathial somthum pakhatle som pakwa kozol somni pasari le som paruk pagdahuni manglokang Panika soft and comfort patsi ilaw na chat vetem hapatsi may chaten thatin harsat na kanto chin chok jang khai dura uluk takadwanani Famika patsi anemin man anwame mema ahi phulcha in li kasyam velaw may baka thaklebol asyam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin mildur asyam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apengi yangche Distributor in Mizoram TS Enterprise. Barger Paints hian thingle board chi shang manchi product tam takaneya chungte chu Imperial Rainbow Easy Hand Polish
Wood Keeper 1 KPU, Sending Sealer le Wood Stainer te an ni. Imperial Big hian water-based PU alanei cheu bok. Kan PU product zong hian base coat atanga top coat anei vek bok ani. Heng product te hi India mai nilaw. Italian technology mga siam te an ni awangin. Beltia na dolin customer te rin ngam product cha ani na hi. Kanin chuan na ber ani. Inchung furniture te idu thu samalan tir thei tu chu Barger Paints PU chau hi ani kan ring. Aizole Mizoram hun shanga leitura renge. Kanin chuan na dang le pakhat chu company dang te aya quality in ang rawa aman atlom zo hi ani. Barger Paints itan. Ni zung nak nalaka ivun himem. Evian touch sun care hian ivun sun barn turle boruak bollo mai di bol theilaka avengang che. Skin whitening ani ngalbo. No, they don't really care what you're going through. So you gotta show them, baby. You gotta show them the real you. You gotta give them what you've got. No, don't let them see what you're not, 'cause you are strong. You are wise. Ni zung vun ti chetu tur aven ba ka than na sa a velo. Evian touch sun care nen ni man nuam le. Evian ni Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon lung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya. Service station zangklung tak Punchong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. KT Enterprise ramhlun nota hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer company sang online pricing kan zuar ta direct kan chani wangin atloma company brand warranty fekani boke tin sofa te ta thulom kanon thlen le chu hei hin mani ti chiat ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chiat chuan atharing kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak zofa te u tlom si thasi intan kan chop chuak ke kan bungrua te installment in kan petheya zuar chhom du kan pui thei reng bok India Rama Aluminium Company hunle changtlung anupam aluminium kan kolboka tukver frame partition le aluminium hanna si reng a chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok KT Enterprise online store Ramthun North phone number 943615 2557 Tukina Aizol khopui chunga police station tele Aizol Ponam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang somomin me chian tel lova tang te chu ruk kai hnoi man paruk family case atan tir pathum le document lem siam wanga man remand pakhat te ne tang zinga ruk kai hnoi man he za somru kan nia kan biakchin police station som pali le outpost pakhat zinga tangom lo na police station pakwa a sia police station atang pathum kolin ruk wanga man pakhat le family case atan tir patni te ne bongkon police station a ruk rin helman patni an kola Sampai police station a ruk wangaman pakhat le family case atan tir pakhat kolin Aizol police station a ruk rin helman pakhatan kol Vaivakon police station a document lem siam wangaman remand pakhatan kola Nule police station a bike ruk wangaman pakhat kolin bike hi alola shalman lova mulet le ane Veni Aizola mimalle sarkar lirthe number pathum le paliat top te tlan lo ni in LMV taxi le two-wheeler taxi e te tlan lo ni ani bok Nimin tlaidar thumachanga tukindar sari in civil hospital Aizol casualty ya emergency case som ko pasari anne ya mithi anne lova emergency case number pumna le luak ane emergency case zinga hian admit palian oma hospital danga changa refer pathum omin admit ngai si khumamlo awanga hospital danga thon patnian road traffic accident wanga hliam nei pariat zinga rutlia kanom lo chumania uise pathum le zo te se pakhat an emergency and labor room animin zing dar sari achanga tukin dar sari inkar chhungin nawpiang pariatan oma
meichia pali le mipa pali ni in neile turve mek pathum an ane. Sinot Hospital Durtlang casualty a nimin tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case somthum pakhat an neya admit somni pakhat omin mithi pakhat an ne emergency case number khosik le luak ania general ward a khumrak tle man oma new cabin le pipui inate cabin fulling khumparuk omna ICU full book lomna ward a naw pyang pariatan oma meichia pathum le mi papanga ni in voin lamani tora beise pasari an ombok ane voin hian Sinot Hospital OPD a Dr. Arla Ramwana surgeon a chulovang ZMC State Referral Hospital Falcona nimin tlaidar thuma changa tukindar sari inkar chungin emergency case somthum pathum man neya mithi an nei lova nawpiang panga an ne emergency case number khosik le pumna ane aizol ko puichunga private hospitals kambyak chinte zinga Ebenezer Medical Center a mithi pahni le nawpiang pakhat an neya khum an fula Alpha Hospital a mithi pakhat le nawpiang pakhat an neya cabin general ward le ICU ate khumrak an ne Aizol Hospital a nawpiang pahni an neya cabin general le ICU ate khumrak an ne LRM Hospital a nawpiang pakhat an neya cabin fullin general ward a le ICU a khumrak an ne bok VN Hospital a nawpiang pakhat an neya cabin le general ward a khumrak an ne City Hospital a cabin ruak ne in general an fulla Kanbyakchin Hospital dang Greenwood Hospital Nazareth Hospital Ramlin North Care Hospital Trinity Hospital le Agape Multi Specialty Hospital ate cabin le general ward a khumruak an ne heti hian nimina changa tukindar sari thlenga aizol khopui chung damdoin shangshang le ZMC SRH Falcona mithi kan sha the za the pali ni in nawpiang kan sha the za the somni paruk ania nimin tlaya changa tukindar sari thlenga hospital lian dewa emergency case number pumna khosik le luak ane State Law Dispatch Center a changa thukan don danin nimin lama kol phetha kan man tam laiber nimin tlaidar nga le minute som panga kan man zat megawatt za som thum pariat point pathum pahne kan man tlem laiber nimin zingdar thum le minute som panga kan man zat megawatt somli pasari point panga pathum kan man tam laiber hian central sector Turial Hydel project a changa mu megawatt somnga point pakwa pakhat Private sector Vankal Solar Park changa mo megawatt som pakhat point pasari pathum Serlui B small hydel project siam chwa megawatt thum Kautlabung small hydel project siam chwa megawatt khat point pakwa Kolbem small hydel project siam chwa megawatt khat point panga pasari Maicham 2 small hydel project siam chwa kilowatt zangale Lungvel solar plant siam chwa kilowatt jas home som te telam heng par siam chwa te hi an siam chwa tam lai berle siam chwa tlem lai ber cho rwal ni in power supply kan mucha a load shedding a omlo ni somni pariat thlasom sang ni somni pali zingdar kwale ni somni pakwa thlasom sang ni somni pali zingdar ruk inkar chunga borkala samachang LPG low load supply check gate wiring ten report te swak chunga Indian aizol cylinders zasari panne byakungi gas cylinders zathum somni pali zoram Indian aizol cylinders zathum somni pali Mizofit siya cylinders zathum somni li panne Fidelia Indian na thia cylinders zathum somni panne HC Lalchakima Indian North One Lai Pai cylinders zathum somni pali ni somni pariat la somsang ni somni pali chunga wiring te oil depot changa load pack tele director Guwahati changa load la ni somni pariat la somsang ni somni pali chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel Lalbyaliana filling station Aizol trip khat Kelanghaliana Aizol trip khat Sivanal Rata Aizol trip khat SL Silo Aizol trip khat KD Aizol trip khat Lainobung Klang South trip ne Mavula Longtlai trip ne Tiroma Champai trip ne Ngopa trip ne Mizofet Varang te trip khat RM Simluang trip khat Mizofet Kolosib trip khat VS Boalpui trip khat Israel Sairang trip khat Roswala and Kap Valley Khobung trip khat Mizofet Tenzol trip khat Arla Lura Tenzol trip khat Bibila Zuithanga Sertsip trip khat Jeddas Lunglei trip khat Tiwei Lunglei trip khat Zoding Liana Lunglei trip khat Evrotrauma Longtlai trip khat SPC Tuipang trip khat MS Petrol Lalbyaliana Aizol trip khat Kelanghaliana Aizol trip khat Sivanal Rata Aizol trip khat Zemabok Aizol trip khat KD Aizol trip khat Mavula Longtlai trip ne Mizofet Varang te trip khat LTM Khozol trip khat Zira Thingshang Kon trip khat Rosala and Kap Valley Khobung trip khat
Mizofet Tenzol Trip Cut, Mizofet Nathial Trip Cut, Mizofet Lunglei Trip Cut, Tiwei Lunglei Trip Cut, Zoding Liana Lunglei Trip Cut, Bizet Sangao Trip Cut, Mizofet Longtlai Trip Cut, Lainobung Lang South Trip Cut, Jerome Siaha Trip Cut, Emmanuel Siaha Trip Cut, SPC Tuipang Trip Cut, XPSL Silo Izol Trip Cut. Senate Social Front in Ramngo Nungtsale Tuina Humhal Konga, Mipuiteri Roti Changhar Theater video clip toy, in Siam Siaka Buatsai result one le, Loman Lan na program to October ni Somni Police, Zan Khan Pizai Hall Senate Conference Center ane. Program hinula Agnes Larin Zwali, Assistant Coordinator K3P in Ahosta, Reverend Dr. Lomsang a Senate Social Front, Executive Committee in Hunser Amanzoa, Upa Ashlan Mingmoya Coordinator, Senate Social Front Swan, Inti Siak Buatsai Chanle, Buatsai ani dan report ape ane. Reverend Vil Loya Shanle, Executive Secretary in Charge, Senate Social Front Swan Tutsa Soyen, Ramngo Nungtsale Tuina Humhal Konga, Achazongin Mipuite, Rilru ay Buatsai Chozela, Ramngo Nungtsale Tuina Humhal So, Apatian to MMA, Patianin Mindu dan po aniti in, Kan Humhal Tiampo le, Kan Ramtan Acha, Mipuitan apoy mo aniti. Tu warta kasoyin, Ama Sampwa VL Sam ngay nom takpo Tsiarchwa kane. Reverend VL Loy Shanle hian inti siak na Lomandong tinhena Loman lan ngala Lomandong tutitso Pakhatna Izol Branch K3P Certificate Memento le Cheng Sing Thum Panhi na lil chungnung at sampai zotlang question Certificate Memento le Cheng Sing ni Pathumna Central Jail Veng question Certificate Memento le Cheng Sing khat. Consolation Prize dong mi som hena certificate le cheng sang thum cheu lan anibok ane. Goshen Panhi Salvation Church of India Chandam na Goshen le Fundamental Baptist Church of Mizoram te Thohona Malato Joint Committee for Unity Terwa man na angin October ni somni parukle ni somni pasari sang ni somni pali inrin ni le pathian ni tekhan Khozo Pastor Bial Fundamental Baptist Church of Mizoram te tlo ania. Veng thar caution, veng sang caution le FBCM chalai te na andin Grace Camping Center te hun manane. Pathian fakna inkom shang nga pathian thucha ngai thlak chin ni in SCI Izol Area Zaipol FBCM Khozol Pastor Bial Zaipol veng thar caution Zaipol le veng sang caution Zaipol ten pathian fakna an lana. Pathian ni chonu khan Grace Camping Center a hun man ni in he center hizule ri hlowa wanga har sadna tok te enkol na munane umsan hi somni pani October thla khan honni in wain thleng hian solawin mamo tutetan rongbol na kalpui mek zel ani he center a hian mi somnga no meka khozol le ache vel ba ka Mizoram hun sang atangin pantuan omreng bo SCI shwai tu te hian camping center enkol tu te na bu 5 back ni ampea SCI Izol Area Zaipol ten he center rongbol na kalzel na atan hian an thokhom cheng sangli zanni an hlan bok FBCM Khozol Pastor Bial tlona hian SCI National Headquarters President Upa Dr. Lian Zela Treasurer Upa Cholanun Chama SCI National Headquarters le Reverend Dr. R. Sangzwala SAO SCI National Headquarters tente na chungin pathian thucha ngai thlakania FBCM Executive Secretary Reverend Lanun Siama Khyang te Secretary le SCI General Secretary Upala Lompuya Khyang te baka Upala Nuntluang Azote Vice Chairman Joint Committee for Unity te na chungin report le sharing te ngai thlakani bok Joint Committee for Unity in Rahman na adwan lok ang 1 November ni somparukle sompasari sang ni somni palikyan Sandam na Ocean Colosive Area tlole ani ang Khatizong khatukin Zing Daifim kampuan theite ani e